Augustin Banyaga yavukiye mu Rwanda ku 31 Werurwe 1997 mu ntara y'Amajyaruguru y'ubu ahahoze muri perefegitura ya Byumba muri komine Kiyombe. Uwo ni umunyamibare kabuhariwe umaze guhabwa ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igishimwe muri kaminuza ya Pennsylvania, ibazwa muri Leta ya Pennsylvania, kamwe muri kaminuza zikari zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Banyaga yabonye impamyabumenyi y'iciciro cya gatatu cya kaminuza muri kaminuza yo mu Busuwisi ari mu mwaka w'1921. Uyu mukambwe Banyaga atagikunda gushyira amafoto ye ya vuba hanze, yatunze impamyabumenyi y'ikirenga mibare mu mwaka w'1926. Ni kera abishwe twari tutaravuka. Yayikuye muri kaminuza yigenga mu Busuwisi n'ubundi University of Geneva. Igihe wamuyoboraga kwandika igitabo cye ni Andrew Hefriga. Uyu nawe akaba umuhanga kabuhariwe no mu masomo y'imibare ukomoka mu Busuwisi nyine. Guhera 1927 kugeza 1928, Bwana Banyaga Augustin yabaye umunyamuryango w'ikigo cyigisha amasomo y'urwego ruhanitse rw'abitegura guhabwa impamyabumenyi ya PhD mu bijyanye n'imibare. Iki kirahitwa ahitwa Princeton muri Leta ya New Jersey. Aha nanone ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Guhera 1928 kugeza 1982, Banyaga yabaye umwarimu wungirije muri kaminuza iri mu zikomeye muri iyi si izwi nka Harvard University. Yabaye kandi umwarimu wungirije Assistant Professor muri kaminuza Boston kuva 1982 kugeza 1984. Nyuma yaho nibwo yagiye kwigisha muri kaminuza ya Pennsylvania nk'umwarimu wungirije. Hari 1984 kuva 1992, Bwana Banyaga Augustin yagizwe umwarimu wuzuye full professor muri kaminuza ya Pennsylvania State University, ari naho akigisha ubu tuvugana. Ubushakashatsi bwa Bwana Professor Banyaga bwibanda cyane mu mibare yo mu gice cyiswe simplest topology, ahaza imibare mu bwoko bwa algebra, geometry, typology, contact, Poisson, dynamics hamwe n'ayandi moko menshi y'imibare ashorwa n'abafite mu mutwe hatyaye kandi yafunguye. Ubu bwose bukaba ubwoko bw'imibare ishorwa n'abahanga bo ku rwego ruhanitse. Professor Banyaga kandi n'umwanditsi w'ikinyamakuru cyandika ku mibare cyitwa Africa Mathematica. Iki kikaba icy'akanama k'abanyamibare bihanganye ku mugabane wa Afurika. None Professor Banyaga Augustin ni umwanditsi mukuru w'ikindi kinyamakuru African Journal of Mathematics. Iki gihanganye imibare kimaze kuyobora ibitabo by'abanyeshuri b'abahanga mu mibare baba bayishaka impamyabumenyi yo ku rwego ruhanitse rwa PhD. Ntabwo akunda kwandikwaho ibintu byinshi, gusa ni Abanyarwanda baje guhiga abandi na n'ubu akaba akiri ku isonga mu Banyarwanda babasha kwiga no gukeneka imibare kugeza ku rwego mpuzamahanga, kugeza nubwo ajya kwigisha muri kaminuza zikomeye ku isi cyane cyane zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Professor Banyaga ni inkingi ya mwamba mu kigo mpuzamahanga cy'imibare itavangiye ndetse n'ikoreshwa mu nganda Centre International de Mathématiques du Pure Appliqué CEPA. Iki ni ikigo cyashingiye mu Bufaransa mu 1987, gifite intego yo gushaka iterambere ryihuse mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere binyuze mu kwigisha imibare n'ikoranabuhanga mu mashuri makuru na za kaminuza muri ibyo bihugu. Professor Banyaga Augustin yanditse ibitabo biri ku isoko. Igitabo cya mbere cyise The Structure of Classical of the Fermionian Groups yagishyize ahagaragara 31 Werurwe 1997. Igitabo cyavuga ku mibare naho yakoreshwa mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Cya kabiri yacyanditse gifite paji 102, African Mathematicians. Iki cyo cyamuritswe ku mugaragaro muri 2010. Professor Banyaga yagiye abona ibihembo byinshi bitandukanye byaba byo ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga kubera ko aza ku rutonde rw'Abanyafurika bagaragaje ubudashyikirwa mu bumenyi bw'imibare. Yabaye umwarimu w'abanyakabyizi muri kaminuza zitandukanye ku isi, duhereye mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, Kaminuza y'Uruve mu Bubiligi, iya Warwick mu Bwongereza, iya Porto-Novo muri Benin, Kaminuza ya Maryland n'ahandi henshi. Kugeza ubu Professor Banyaga afitanye imikoranire na Kaminuza ya Benin aho aza kwigishamo nk'umwarimu y'isura Professeur Invité. Ntibibagirwe gukora subscribe no gusharinga yaza gukwirakwiza iyi nkuru mu magroups n'ahandi muteranira kugira ngo ujye ubona inkuru nyinshi uko dushyizeho. Akazi kacu ni ukubwira ibyo amatwi yawe atabwiwe, ko gusoma ntusondekwe bisobetse mudasobwa.